Marileites, 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 grupo ti Marites, no kaya ti yung nga maamuan kinapudno, agmiyembro kayo, ti grupo mi, us-usto dagiti ipadpadamag mi, saan kinasalawasaw, iti amin barangay ti ili, adda para sipot mi, sadan tumet idanon, dito'y main office mi, naragsak dagiti miyembro mi, no adda baro a chismis, saan da ngagsardeng umang-angot, baro adamag, at hiwen miti bomboradyo nga makaammo dagiti pasamag, at hiwen mini Mike Enriquez no damag ti pagsasaritaan. Marileites, 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 grupo ti Marites, no kaya ti yung nga maamuan kinapudno, agmiyembro kayo, ti grupo mi, us-usto dagiti ipadpadamag mi, saan kinasalawasaw, iti amin barangay ti ili, adda para sipot mi, sadan tumet idanon, dito'y main office mi, naragsak dagiti miyembro mi, no adda baro a chismis, saan da ngagsardeng umang-angot, baro adamag, at hiwan miti bomboradyo nga makaammo dagiti pasamag, at hiwan bini Mike Enriquez no damag ti pagsasaritaan, daytoy ti grupo ti Marites, adu dagiti kakadwami, kinabit ka nagsikog aga-apa, maamuan ni amin dagita, maamuan ni amin dagita, maamuan ni amin dagita. Nilakay mo abudo-budo. Alright. Nalpasin ni bakit mo nga si mabawil iso nga nilakay mo mat abudo-budo. Nilakay mo ket nakasukat manen, ay nakapangbanglo hindi gusnan santay kolonna, di na pa'y ibaga no din no turongin na, nakapustura nagtaraki itilangana, nilakay mo at dagayam sa balina, saan lamay sa dua talo upat limada, saan na mapmapnek numaymay sa iti baket na, adda jay amyanan laud daya kinabagatan, adda ti kachat na sa bali pa'y ka video call na, adda ti ubing adda bakit anak kakulkulbet, panay inauna dagiti anak na, na duma-duma alugar ti ayanda, ay nilakay mo abudo-budo, nakaadado iti chicks na, agtutuon na babae pati pukpuk patulan na, huray posteno agpalda kaukawiwitan na.
nila kay mo ket nakasukat manen ay nakapangbanglo hindi gusnan santay kulong na di na pa'y ibaga no dinot turongin na nakapustura nagtaraki itilangana nila kay mo at dagayam sa balina saan lamay sa dua talo upat limada saan na mapmapnet no may sa tibaket na at dajay amyanan laod daya ken abagatan at dati kachat na sa bali pa ika video call na at dati ubing hada bakit anak kakulkulbet panay inauna dagiti anak na naduma-duma alugar ti ayanda ay nilakay mo abudo-budo nakaadado iti chicks na agtutuon na babae pati pukpuk patulan na huray posteno agpalda kawiwitan na agtutuon na babae pati pukpuk patulan na huray posteno agpalda kawiwitan na iti lalaki seloso di sukano ti seryoso palso ta ibagbagayo ta saan nga pudpudno itulagid dat aramid da isu nga agin seselos da pati ex mo pagimunan da iaramidan da kat istorya normal laeng kanuti agimon no agin inayat kayo ngem di mo unay alablabsan ta isut bunti pagsinaan no ti lalaki selos selos inal daw nga agmurmuryot patsenak di ka nga agdwa-dwa isuti ada aramid na manangimon ka lalaki aramid mo gayang pinagmadi apa-apa ni bakit mo tadan sa bali di ta puso ulbod ka lalaki balang kantis ka aper-permi di mo paglibakan ti ugaling awan tiyag na nayo ng bailemme ipulagid dat aramida isu nga agin si selos da pati ex mo pagimunan na iaramidan dakat istorya no ti lalaki selos selos inal daw nga agmurmuryo patsenak di ka nga agdwa-dwa isu ti ada aramid na manangimon ka lalaki aramid mo kayang tinagmadi apa-apa ni bakit mo tadan sa bali di ta puso ulbod ka lalaki balang kantis ka aper-permi di mo paglibakan ti ugaling awan tiyag na nayo ng
man di ugaling, awan tiyag na nayo ng mailembeng. Di mo paglibakan ti ugaling, awan tiyag na nayo na mailembeng. Uray tingat aldaw agin inom, isut pangyapan nandat birog da. Uray awan ti sida enda, tinapatek adda pulutan da. Numabartik ket agsala-sala, ispokin ningin dalat pay ti sauda. Hintun makalagit ket agsangsangit, aglalaok luakatay ken butig na. Biag ti mamartek, sa bali pa'y pagawidanan, agsubliti kinaubing na, tagkarayamin saan ama kapag na, rumor amin na talento na, agbalin pa'yin nakaratista, uray awan ti kalaban na, sa ungag may maysa. Rumor pa'y sakit tinakim na, amin nagura nakin katugangan na. Numabartek ket nakaturtured, intun kabigatan na na amnesia, agpuka-puka wijay kalsada, ket agprovokar payen ti apa, agis bupay ti pagidaan na, nakaang-angseg ti angot na. Numabartek kasla agbagtit, agkatawasan to agsami. Lumakapuot iti parbangon, bumangon tama ka is-isbon, kuna nanutoy letlin nung katanda, refrigerator gayam nagisbuan na, nudumayo saan ama balin, tanong mabartek ay mangibabain, numatuwang muntay botilya, si kanto meten itumbaen na. Biag ti mamartek, sa bali pa'y pagawidanan, agsubliti kinaubing na, tagkarayamen saan ama kapag na, rumor amin na talento na, agbalin payen nakaratista, uray awan ti kalaban na, sa ungag may maysa. Rumor pa'y sakit tinakem na, amin nagura nakin katugangan na. Biag ti mamartek, sa bali pa'y pagawidanan, agsubliti kinaubing na, tagkarayamen saan ama kapag na, rumor amin na talento na, agbalin payen nakaratista, uray awan ti kalaban na, sa ungag may maysa. Rumor pa'y sakit tinakem na, ang nagura nakin katugangan na. Rumor pa'y sakit tinakem na, amin nagura nakin katugangan na. Nasakit amin na damdamo, lahat ng first time masakit. Yeah! Nasakit no damdamo, nga isinanak kanila kay mo, di mo amo, di aprosan, day tamat ang manubarukong mo. Di ka payen ang makaturog, di ka payen ang makapangan, agsangit lai ti ub-uburam, kasla kayat mo ang mapukaw-kan. Kas damit laeng no damdamo,
nga isinanakan ni Joam ay ngem ala ay ket anusam di ka unay paapektaran. Nasakit amin no damdamo duda mong ti makigabo. Nasakit amin nga abot mo amin atumeng kensikit mo. Nasakit amin no damdamo kastamit no sikat agpatato. Tudok-tudok kendat ako di lang mo mairaman pa'y amin alasag mo. Nasakit amin no damdamo aglalo no agan na kanto jakto kayatin ko ng kinlakay mo ngem ka na yung metikalbit mo. Nasakit at talaga no damong miti masakitan no awanin tay na kay irwamam inuras ka nga agpasanaan. Ouch! Kasla maiwat tabaro kong mo napukawin itiragsak mo sapay ko matamali patamto daging sinday tabaro kong mo. Kas ko matipagsasao nga daliday at dati ragsak sapay ko mata maibawing mo taagdama aparikot mo. Nasakit amin no damdamo no damong ti makigabo. Nasakit amin nga abot mo amin atumeng kensiket mo. Nasakit amin no damdamo kastamit no sikat agpatato. Tudok-tudok kendat ako di lang mo mairaman pa'y amin alasag mo. Nasakit amin na damdamo aglalo no agan ng kanto jakto kayatin ko ng kinlagay mo ngem ka na yun met tikalbit mo. Nasakit no damdamo nga isinanakanilakay mo di mo amo ti agparusam day tamatang wenno baro kong mo. Di ka payen ama katurog di ka payen ama kapangan agsangit lai ti umuram kasla kayat mo ama pukaw kan. Nasakit amin no damdamo no damong ti makigabo. Nasakit amin nga abot mo amin atumeng kensiket mo. Nasakit amin no damdamo kastamit no sikat agpatato. Tudok-tudok kendat ako di lang mo mairaman pa'y amin alasag mo. Nasakit amin no damdamo agla